twongeye kubasuhuza abakurikiye Premium Media Rwanda tugarutse muri ka kanya keza k'isesengura ry'amakuru y'imikino. Felix waramutse neza. Wabonye indwara ikugenza gake? Irimo kugenda ikira, numva nyine bitangiye kuza nta kibazo. Imana ishimwe cyane rwose. Imana ishimwe ubwo yongeye kuguteza imbaraga tukaba twongeye kubana muri iki kiganiro. Ejo twagikoze udahari ariko nishimwe tugomba guha Imana kubera ko nabikurikiranye byari bimeze neza. Nabikurikiranye byasaga neza cyane nta kibazo. Yego, tugarutse rero muri wa mwanya mwiza wo gusesengura amakuru y'imikino agezweho ari kuvugwa kuri uyu munsi. Tugiye kwita ku gikombe cy'amahoro cyaraye gisojwe. Icyiciro cya kimwe cya munani cyaraye kirangiye. Turitegura kujya muri kimwe cya kane. Turava ku gikombe cy'amahoro ubundi turebe Heroes Cup nigiye kujyamo amakipe agera kuri 4 ntabwo azakina joro nikurikiraho ya shampiyona izaba muri weekend kubera ko azaba ari gukina Heroes Cup. Turebe no ku gikombe cya Afrika aho group stage nazo zaraye zirangiye. Imikino mu matsinda niyo yarayirangiye. Turebe n'amakuru yandi ari kuvugwa hanze y'umugabane wa Afrika, ubwo ni ku mugabane w'i Burayi ku isoko ry'igura n'igurisha. Turatangirira mu gikombe cy'amahoro rero. Amakipe yose yarakinnye uretse match imwe ya Adax na Mukura Victory Sport. Yo ni match ariko kubera ko murabyibuka ko twababwiye ko ikibuga cya Adax ntabwo Mukura yacyemeye, ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo ryabashije kucyemera. Umukino waje kwimurirwa ku kibuga cya kaminuza ya East Africa Christian College. Ifite akabuga nayo rero niyo Adax igiye kujya yakirira imikino yayo. Ubwo niho umukino ubanza rero wabereye, niyo kipe dutegereje ko izakina umukino wo kwishyura. Ndibaza ni mu cyumweru gitaha mo hagati aribwo bazakina umukino wo kwishyura. Yego. Izindi match rero zarazibaye. Byagenze bite? Niki cyagutunguye muri iki gikombe cy'amahoro? Muri iki gikombe cy'amahoro natunguye cyane no kubona ikipe nka Musanze itaha mu gihe Gasogi yamaze gukomeza yuko yanganye igitego kimwe kuri kimwe. Match banza bari batsinze ibitego 2-0. Marine nayo yongera ataha nyuma yuko itsinze Bugesera ibitego 2-1, mu gihe Polisi yo n'ubundi kuri aggregate ibitego 6 yakomeje. Ndetse na Rayon Sport ku munsi w'ejo bundi ibashije gutsindwa na Interforce, ibintu bitatekerezwaga n'abantu benshi. Gusa ku mugoroba twese umukino twategereje umukino wagomba guhuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya APR. Umukino waje kurangira ibitego 1-1 gusa n'umukino wagaragayemo ubuswa bw'abazamu cyane. Umukino wagaragayemo ubuswa bw'abazamu, igitego batsinze Adolphe, umuntu yari yagiye muri angle ferme amusanga yarasohoka. Yari contre attaque, nubwo itari contre attaque imwe yo kwihuta cyane, gusa Adolphe yasohotse nabi. Niba ari bikira igitego ukuntu cyagiyemo. Ndetse no ku rundi ruhande umuzamu wa APR ni kosa rikunda gukorwa n'abanyezamu. Ni kosa rikunda gukorwa n'abanyezamu nk'igitego batsinze Adolphe. We umukinnyi yagiye azamusanga, umukinnyi rero akoresha ubwenge bwe nk'umwataka, arangije aramuroba, igitego kiba kigiyemo. Hanyuma igitego AS Kigali yaje kwishyura. Icyo gitego rero cya APR cyabonetse ku munota 28 mu gihe icya AS Kigali cyaje ku munota 61. Ni kufura bagiye gutera. Umusifuzi yatanze uburenganzira bwo gutera kufura. Hanyuma Pavel Nzira aza gusa n'ubwira aba defenseur yegeye imbere. Uyu musifuzi rero yamaze gutanga uburenganzira bwo gutera. Umukinnyi nawe w'umunyabwenge yo yarebye umunyezamu ahita atera adategereje ngo muhagarare neza. We yateye direct kufura ijya mu izamu kubera ko umunyezamu yari yegeye imbere. Igitego kiba kirabaye. AS Kigali bayishyuye igitego cyayo, bayishyuye igitego yari yatsinzwe. Hanyuma baguma barakina. AS Kigali gerageza gushaka igitego cya kabiri. Amakipe yose yarase. Amakipe yose yarase yagiye arata ibitego byabazwe, ariko ntabwo byaje gukunda ko habamo ikipe itsinda kuko aya makipe yose yaje kugabana amanota. Bituma rero APR FC ikomeza n'igiteranyo cy'ibitego 2-1. Ibitego 2-1. Kubera ko mu mukino ubanza yari yatsinze igitego kimwe ku busa. Ubwo urumva rero mu kigero gikuru iyo dutegereje na tombora
tombora ishobora kuzaba ku munsi wo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha cyane ko Rebo Adax izaba yamaze gukina gusa nayo ku mugoroba yakinnye umukino ubanza aho yatsinzwe igitego kimwe ku busa yatsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Mukura Victory cyaje ku Sport minota 90. indi mikino yari yabaye naho ikipe ya Polisi yaje gutsinda ikipe ya Kamonyi ibitego 3 ku busa hanyuma Musanze itsinda ikipe ya Vision ibitego 3-1 Musanze ivanwamo n'igitego cyo hanze kuko muri match ibanza bari bayitsinze ibitego 2 ku busa. Izindi match rero twari twazigarutseho ikindi nuko Gasogi nayo yanganyije na Muhazi igitego 1-1 Gasogi irakomeza ku giteranyo cy'ibitego 3-1 yego kuko muri match ibanza Gasogi United murabyibuka ko yari yatsinze ibitego 2 ku busa. Ndetse na Kiyovu Sport yaratashye. Kiyovu Sport nayo yaratashye twari twabivugarutseho ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo twari twabigarutseho tubabwira ko Kiyovu Sport nayo yakuwemo na Gorira. Kiyovu Sport yabashije gutsinda ibitego 3-1 ariko nayo igitego cyo haze kikuramo. Igitego cyo haze kituma itakaza gukomeza muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Twakitega surprise kino no mu gikombe muri kimwe cya kane cy'amahoro cyane ko ikipe ya Vision niyo yo mu cyiciro cya kabiri yabashije kugera muri iki cyiciro ikuyemo ikipe ya Musanze. Niki ubona dushobora kwitega muri iki gikombe cy'amahoro noneho cyagashya kitari gisanzwe? Iki gikombe cy'amahoro ahantu nabonye gitandukaniye nuko amakipe yose yaje ari serie. Niba arebye nka Rayon Sport ishobora gutakaza umukino imbere ya Titan Force, amakipe nka za Kiyovu Sport zigatakaza imbere ya za Gorira, bivuze ngo harimo competition. Harimo competition na kipe yo gusuzugurwa irimo cyane ko na tombora ronsiye yari tombora indoge ijisho buri wese cyane ko rona amakipe akomeye yatangiye gusigara bumvaga ayisigari yasigariye muri kimwe cya munani. Ni ibintu bigaragara ko harimo competition kandi na tombora disease. Hari ahantu nigeze kurunguruka inkuru mbona bagaragaza ko Rayon Sport izahura na Vision. Ntawamenya wenda reka dutegereze turebe. Oya no kuvuga ritombora nibyo bafana ba Rayon Sport bifuza. Ibyo abafana ba Rayon Sport bifuza nta kipe muri aya yasigaye makomeye atakuvuza ko ahura na Vision. Wenda batekereza ko Vision idashobora kwikora ariyo yoroshye cyane ko bigatuma ugira amahirwe yo kujya muri kimwe cya kabiri. Yego. Ndumva rero twava aho gato tukajya. Tubibutse rero ko amakipe yabonye itike yo gukina kimwe cya kane ni APR FC, ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Polisi, ikipe ya Vision, ikipe ya Gasogi United, Bugesera na Gorira. Nawo makipe azatomborana muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro twaba tugisoreje hangaha tugategereza tombora hanyuma tukareba muri weekend champion izakomeza ariko hari amakipe ane atazakomeza journée yayo. Hari amakipe ane atazakomeza journée yayo, impamvu nta yindi, impamvu nuko azakina Heroes Cup. Heroes Cup murayibuka ni igikombe amakipe kitabirwa n'amakipe ane ya champion yari yasoje na amakipe ane aba yarangije araya mbere muri shampiyona y'umwaka wabanje. Oya na amakipe ari currently ubu ayoboye shampiyona amakipe ko arande. Ayo makipe ane rero ni ukuvuga shampiyona ubu uko ihagaze ku rutonde rwa shampiyona. Ubu ni ukuvuga ngo APR ni ya mbere, Musanze ni ya kabiri, Polisi ni ya gatatu na Rayon Sport ni ya gatatu. Bivuze ngo iyi Heroes Cup niyo makipe azitabira. Bareba amakipe ayoboye muri aka kanya. Currently ngubu tuvugana. Niyo mpamvu iki gikombe rero gusa tombora ngira ngo nta tombora yigera iba hano. Ufata ikipe ya kane bakayihuza n'iya mbere, iya kabiri gahora n'iya gatatu. Biramutse ari gutyo niba sinzi niba ari tombora izaba gusa hari ukuntu nyine abategura imikino baba bashaka ko wenda ku mukino wanyu bashobora kugira amakipe akomeye bakaba bafata wenda bakaba bavuga ati wenda dukore tombora. Ariko hatabayeho tombora twaza tubona Rayon Sport direct ihura na APR, twabona Musanze ihura na Police Football Club. Bivuze ngo nandi mahirwe kuri Mashami Vesa kuba yabona igikombe. Nandi mahirwe kuri Mashami Vesa kuba yabona igikombe nubwo ari kwitwara neza mu gikombe cy'amahoro no muri shampiyona ntahagaze nabi. Gusa baramutse bagize amahirwe Rayon Sport igahura na APR. Ubundi muri finale ngewe heka ko hari abapaduti bavuze ko iratsindwa ntikinwa. Ushobora kugera kuri finale ikipe igakubita igitego kimwe ukisagura kibuze.
bivuze ngo rero ahangaha n'andi mahirwe kuri aya makipe ko ari ane yo kuba bagira ikindi gikombe babona muri uyu mwaka, cyane ko batangira shampiyona intego ibikombe bibiri noneho bikaba hiyongera n'ikindi cya gatatu, kuri bo urumva ko ari ibintu byiza cyane. Gusa ntabwo barashyira hanze niba bazakora tombora, gusa nkeka ko iby'ubushize ni gutya babipanze. Iby'ubushize uko bipanze n'uko karandiriye ya Heroes Cup iba imeze, ni ukuvuga ngo ikipe ya mbere iba ari iya mbere muri icyo gihe ihita ihura n'iya kane nk'uko wari umaze kubigarukaho, hanyuma iya kabiri igahita ihura n'iya gatatu. Bivuze ko rero APR FC yahita ihura na Rayon Sport, hanyuma Musanze igahita ihura n'ikipe ya Police Football Club. Hanyuma bitabaye ibyo, ubwo bakoresha tombora, wenda twabona ikindi kintu gishya, dore ko umupira w'amaguru mu gihugu cyacu ari amayobera, ukorana udushya, wabona habaye n'akandi gashya cyangwa bakazana indi mabwiriza hatabayemo uburiganya n'ubundi ni gutyo bazagombye kugenda. gusa ako ni finale yabije. Abantu benshi baba bifuza ko APR Football Club yakina na Rayon Sport wenda ku mukino wa nyuma, ni finale yaba ije mbere y'igihe. Ni ukuvuga ngo ubundi uriya munsi w'intwari abantu bagomba kwishima. Kwishima uramutse ufata ikipe y'abaturage nka Rayon Sport ndetse n'ikipe ikomeye nka APR kuri finale, ni ibintu byiza. Abantu bari mu mukino mwiza, cyane ko ari umukino uzakurikiranwa n'abantu benshi. Ndumva gusa habayeho tombora, baba bashaka ko nyine iyo finale iboneka cyane, kuko yaba Rayon Sport ndetse na APR zose zihuye muri kimwe cya kabiri, bivuze ko iri butambuka rizatwara igikombe. Ariko ziri kuri finale byaba ari ibintu byiza cyane, nibiko byaba bimeze rwose. Nibyo rero twaba tuvuze muri shampiyona mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda iwacu imbere. Twagaruka gatoya no ku ijambo rya perezida ku munsi w'ejo. Twari tugiye tutabivuze. Ku munsi w'ejo uwahoze ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Amavubi ndetse yanabaye kapiteni wayo, akinira na APR Football Club, Jimmy Mulisa, asigaye ari umutoza, afite fondasiyo ye y'abana atoza umupira w'amaguru. Yagize atya rero, abaza perezida nyakubahwa Paul Kagame ati ese ko tutakikubona ku kibuga byapfiriye he? Perezida yamusubije amagambo akomeye adatandukanye cyane nayo yari yaravuze mbere. Gusa abantu baraza gukurikirana ijambo rya perezida, baraza kurikurikirana. Gusa nta kintu twakongera cyose, gusa yavuze ko ibintu bijyanye na corruption, ruswa ndetse n'amarozi ari ntabwo yakwemera kuza mu mupira urimo umwanda. Uyu mwanda wavuzwe igihe kinini, ruswa, amarozi, ubujura, ibyo bintu byavuzwe igihe kinini. Sinzi ikintu kizakorwa kugira ngo ibi bintu bicike muri uwo mupira. Oya, perezida kuko yavuze ko yari arambiwe ibintu bidafite umurongo, ibintu birimo amarozi, birimo iyo corruption nk'uko yabivugaga. Gusa nta kintu cyo twabivugaho, baraza kubyiyumvira. Ikibazo ku cyanjye giti rero, numva n'ubundi ibi bintu ntibitacika perezida atajemo. Perezida adashyizemo akaboko, wenda bikina arimo kugira ngo bivemo, n'ubundi ababikora abaye adahari, n'ubundi atabigizemo, n'ubundi ntabwo babireka. Buriya ijambo ry'umukuru w'igihugu buriya yamaze kubivuga, yabivuze, buriya nta kindi kirenze. niyo mubabwira ati mu bikosore ibyo bintu bivuze ko mu minsi iri imbere niyo mukora hayi Minisiteri ya Siporo igomba kubikurikirana ikabivana mu nzira kugira umukuru w'igihugu azagaruke ku kibuga. Yego. Reka rero, ubwo ni ijambo ry'umukuru w'igihugu, ubikeneye warireba kuri Primo Media Rwanda aho yabisobanuye neza, ukarikurikira ukumva icyo yavuze kuri siporo yacu. Twakomeza rero tugakomereza mu gikombe cy'ibihugu mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu, aho naho imikino mu matsinda yarangiye. Yego, imikino mu matsinda yarangiye, twamaze no kubona uburyo amakipe azahura. Ikipe ku buryo bugoranye Cote d'Ivoire yakomeje kuri nka best loser, bifashijwemo na Maroc yabatsindiye Zambia. Byatumye Cote d'Ivoire ibona tike rero kimwe cya munani kizatangira ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 27. Kuri 27 Nigeria izakina na Cameroon, Angola ikine
kuri 27 ni ku kangahe? Ni ku cyumweru. Yego. Ubwo ni ku cyumweru bazatangira. Noneho Equatorial Guinea 27 ni kwa gatandatu. Ni kwa gatandatu. Ubu rero kwa gatandatu Nigeria izakina na Cameroon, Angola ikina na Namibia. Ku cyumweru habe derby y'Abaguinea kandi. Equatorial Guinea izakina na Guinea Equatoriale. Guinea Conakry. Guinea Conakry iri abana Nabi Keita. Ya Nabi Keita. Abana Nabi Keita. Tubitse ko iyo Guinea Conakry tuvuga perezida wawo General Mamadou Doumbia ari ategerejwe inaha mu Rwanda kuri uyu munsi tariki 25 rwose mu kanya turakumwakira ku kibuga cy'indege. Mu gihe kuri uwo munsi twenda ku cyumweru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakina na Misiri. Ubundi ku wa mbere kuri 29 Cape Verde izakina na Mauritania. Azaba ari match nziza iyo match ya Cape Verde na Mauritania. Senegal na Cote d'Ivoire. Bazasoza ku munsi wo kwa kabiri Maroc ikina na South Africa, Mali ikina na Burkina Faso. Yego ukiraho nagiraga ngo turebe kuri iyi mikino urambwiye uti ikipe y'igihugu ya Nigeria izakina na ikipe y'igihugu ya Nigeria nyereke ikipe izakina na Cote d'Ivoire. Izakina oya Senegal izakina na Cote d'Ivoire. Ndashaka match zizaba kwa gatandatu. Match zizaba kwa gatandatu. Match zizaba kwa gatandatu uko zatomboranye. Match zizaba kwa gatandatu ni ukuvuga ngo Nigeria izakina na Cameroon. Nigeria na Cameroon. Niyo match nashaka ko twitsaho. Turebe ese Nigeria na Cameroon noneho ni iki tugiye kwitega. Muri gikombe cya Afrika hakomeje kugaragara Cameroon urabona ukuntu ibonye tike isita mu buryo bugoye hahandi bari barwaye imitima. Gusa Nigeria tweretse ko ari ikipe ishobora gukina umupira, gusa nayo ifite ikibazo cy'uko yazanye abataka bareza bakenewe. Ifite abataka benshi. Ifite abakinnyi bose bakina basatira izamu. Nta mediane bafite ikomeye, nta even niyo Cameroon ureba ibintu bari gukina ukabibura. Na Cameroon nibyo nagiye ngiye kukubwira ngo na Cameroon nayo ifite abantu benshi bakina bataka izamu, ariko nta bantu bagira, nta bantu ba defend ifite. Kuko narebye ejo bundi match yakinye na Gambia yabatsinze ibitego bibiri, ubona ko ari uburangare bw'abadefenseri. Yego. Ubona ari uburangare bw'abadefenseri. Ni Cameroon nayo itagize ikintu gikomeye iri gukora muri iki gikombe cya Afrika. Gusa icyo nabonye cyo muri rushanwa ikipe yose yagutsinda cyane ko hangana muri knockout. Tugeze muri knockout stage. Igitego kimwe ishobora kurangiza umukino bigahita birangiye. Gusa kuri Nigeria ifite abataka bihuta baba Ousmane afite aba Ousmane bihuta na Musa na Kertie Nacho urumva nyine ni ikipe gusa mugiye Cameroon y'icyo kuri ba Ekambi Koroto ko Ekambi niwe mwataka wavuga ko Cameroon ifite ugize ubayabaye. Yego. Kera rero nzi ko uriya tipe ari umukongomani. Oya n'umukameruni. Kuri uwo munsi hazabatera match ya Namibia ndetse na Angola. Ahangaho izatsinda. Niyo byayo twavugaga. Reka ariko Angola ifite abakinnyi uzi Angola ifite abakinnyi beza. Ntabwo nkeka ko Namibia izayikuramo uko yiboneye. Urebye n'ukuntu Angola yagiye ikina, yatsinze imikino ibiri mu itsinda, yazamutse ifite amanota 7. Reka kubwira ukuntu rero ukuntu bimeze hano. Igikombe cya Afrika nabonye ino shema ipaze neza. Nigeria izakina na Cameroon, izarokoka izakina hagati ya Angola na Namibia. Urumva? Cape Verde na Mauritania izarokoka hagati ya Cape Verde na Mauritania izahura hagati ya Maroc na South Africa. Israel zite zihura. Ni ukuvuga ngo iyo side ku yindi side Burkina Faso na Mali izarokoka izahura n'iyazahura hagati ya Cote d'Ivoire na Senegal. Repubulika Demokarasi ya Kongo na Misiri
izarokoka izahura n'izaba yavuye hagati y'abagineye ya derby y'abagineye. derby y'abagineye ni ukuvuga ngo niba hari ibishoboka njyewe kuri possibilité yanjye hano ndabona Maroc na Senegal kuri finale cyangwa se Nigeria. Maroc na Senegal kuri finale. Maroc na Senegal kuri finale birashoboka kuko hano inzira ishoboka mbona nuko uko byagenda kose hagati ya Maroc na Nigeria imwe izakomeza. None muri icyo gice ko na Cameroon ya Cameroon nge ntago nyibona. Cameroon bitewe n'imikino yanyeretse muri iki cyiciro cya ma group stage n'abakinnyi ifite ntabwo ubona n'abakinnyi badashabutse nta morale sinzi ikibura kuko narakubwiye ejo bundi ko ntuza Samuel Eto'o ari wari umeze nkaho ari we uritoreza ikipe. Urumva yameze nkaho ari we uritoreza ikipe. Rero Cameroon ntago nyibona ari ikipe nyine izapfa gukuramo Nigeria byoroshye. Cameroon ifite ikibazo mu bijyanye n'umutoza wabo nta management y'abakinnyi yaramunene cyane ko babonye ko byageze ku munsi wa nyuma ati Abdona navanye muri Swade y'abantu bagiye gukina. Ukibaza niba yaratsinzwe koko gutsindwa ntibibaho. Niba atsinzwe baje bagatsinda ibitego 3 n'ubundi ibintu byari byandiwe gutsindwa. None se uwo yashizemo ntiyatsinzwe 2. Sinzi uko bitwe nyine baba bitekerezaho gusa urabona ko wenda ashobora kuzafata riske bakagarura na Wizamu gusa urana ari mu bihe bitari byiza ngira kugira ibibazo muri Manchester agere muri equipe nationale agira ibibazo urumva gusa nyine muri Cameroon afite ibibazo byinshi gutwo nyine tw'abanyaga muri dressing room yabo ariko byarashoboka ko twabona Nigeria muri kimwe cya kabiri ndetse na Maroc tukaba twabona gusa tutibagije Cape Verde iteye ubwoba. Cape Verde ushobora gufata ikipe nka Misiri ukayikubita ugafata amakipe yose ukazamuka ufite amanota agera ku 9. Urumva rero ikintu amanota agera kuri 7 urumva ikipe yerekanye ko ifite challenge cyane muri kino gikombe cya Afrika. Cape Verde gusa ni hagati y'iryo tsinda y'iyo nzira hagati ya Maroc na South Africa na Cape Verde na Namibia harimo hazabamo akamace karyoshye cyane numva twaryoherwa nk'abantu bakunda kureba umupira w'amaguru numva twaryoherwa tubonye Maroc iri gukina na Cape Verde. Ibyo tuzabibona kuko Maroc izatsinda South Africa na Cape Verde izatsinda Mauritania. Rwose ako kamace kazaba ari keza cyane. Kazaba ari keza nuko rero reka turebe nibyo byaraye bibaye nuko imikino y'igikombe cya Afrika yagenze. Hanyuma umutoza wa Algeria nawe yirukanwe. Umutoza bahisemo gusesa amasezerano. Abayirukanwe ntabyo gusesa amasezerano. Oya no gusesa amasezerano kwirukana no gusesa amasezerano ni ibintu bibiri bitandukanye. Niba utari gutanga umusaruro caho haza abandi. Nuko kwirukana baba kwirukana. Kwirukana nyine mu buryo hari ukuntu nyine bakubwira ati sezera. Cyatu kwirukana buri mutoza muri CV hagiyemo akantu ko kwirukanwa nakantu kaba kagiyeho kabi. Hari ikintu nkundira politike muri politike niho umuyobozi akora amakosa yamara ko yakora barangiza ngo yeguye ku mpamvu ze bwite. Nubwo buryo nabwo muri football rero biza ngo nugusesa amasezerano kandi baba bakwirukanye babona kutagishoboye. Gusa byagaragaye ko Algeria ntabwo yari risere mu gikombe cya Afrika even no mu kibushize no muri qualifiers y'igikombe cy'isi yavuyemo nabi yavanwe na Cameroon. Urumva rero bakagombye kumusezerera ahubwo bari baratize kumusezera cyane ko nta cyizere aragitanga cyane nk'ipe twabonaga muri Afrika yari iyoboye yari maze nk'imyaka nk'ingahe iyoboye muri Afrika gusa basubiye ku buryo gufatika. Nuko nibyo rero twaba tuvuze rero ku gikombe cya Afrika ubwo dutegereze bafite akaruhuko k'uyu munsi no ku munsi w'ejo kwa gatanu hanyuma bazagaruka mu kibuga ku wa gatandatu naho ni ku isaha y'isa moya cyangwa ni ku isaha y'isa 4 izi match za kimwe saa moya na saa 4 ni saa moya na saa 4 yego match ya mbere zaba saa moya yego nibyo twaba tuvuze ariko tutarava hano muri Afrika reka tugaruke mu Rwanda gato ni hagarikwa ry'umuyobozi w'abafana ry'umuvugizi w'abafana Minani Hemed. Yego kana Minani Hemed yahagaritswe
n'ikipe ya Kiyovu Sport. Sinzi niba iri tangazo twarisomera abakunzi bacu kugira ngo baryumve. oya nta mpamvu yo kurisoma cyane ko nta bintu byinshi birimo. uyu muvugizi w'abafana yari yasabye ko bagarura Juvenal muri Kiyovu Sport. Ubuyobozi bumaze kumva ubusabe bwe bahitamo kuba bamuhagaritse by'agateganyo, kandi kuva ku munsi w'ejo iryo tangazo rigisohoka byahise bishyirwa mu bikorwa. Ese ubundi tutarajya kure, nubwo bwana Juvenal afite ikipe ye ya Dax, yego, ubundi byamukuye kuba umunyamuryango wa Kiyovu Sport? oya njye ntabwo mbibona aho byamuvanye kuba umunyamuryango gusa. Nyine icyo nicyo nshaka kumenya, byamuvanye kuba umunyamuryango wa Kiyovu Sport? oya aracyari umunyamuryango wa Kiyovu Sport. Yego. None se ubikosa Ahmed yakoze ni irihe mu gihe yasabye umunyamuryango wa Kiyovu Sport kuba yagaruka kuyiyobora? Rusa aramusaba gute ari mu cyiciro cya kabiri afite ikipe yiwe? Yamusabye nk'umunyamuryango, ntabwo yamusabye nka perezida wundi. Wenda ashobora, none se nshobora kuba wenda ndi umushoramari ahantu, sibyo? Ariko bakambwira ati nubwo uri umushoramari mu bwubatsi, yego, sibyo, ngwino uhagararire iri tangazamakuru ryacu. Urabyumva? Yego. Ntabwo bimbujije gushora imari mu bwubatsi no kuza kuba perezida wenda w'ikinyamakuru Premier Media Rwanda. Okay, reka mubaze ikibazo kimwe. Yego. Situvuye mu mikino gikombe cy'amahoro. Iyo biza kuba ekipe ya Kiyovu Sport na Top ya Dax byari kugenda. Iyo biza kuba ekipe ya Kiyovu Sport bari gukina, waraje ugasaba perezida w'ikipe bahoze mukina umaze kubabera perezida. Urumva iyo aramutse nawe abyemeye ko yasubira kuba perezida wa Kiyovu Sport, icyo gihe inshingano z'uko ari perezida wa Dax ahita zirikura. Urajya kumuvana muri ekipe yo gute? Reka rero nkubaze ikibazo, uretse no kujya kumuvana muri ekipe ye. Ejo bundi nibwo twaganiraga ku kintu cya Bwana Yusufu Mudaheranwa, perezida wa Gorilla. Yego. Sibyo? Urabizi ko yayoboye Rayon Sport. Bibuza Rayon Sport gukina na Gorilla. Ese bibuza Yusufu Mudaheranwa kuba yatanga contribution mu ikipe ya Rayon Sport? Ahitanga gute kandi afite ikipe yiwe? None se umukunzi wa Rayon Sport se? Ibyo ngibyo rero biratandukanye kuko afite ikipe yiwe. Afite ikipe ye ndabyumva, sibyo? Nk'ubu Yusufu Mudaheranwa yitabajwe na Rayon Sport. Wati rwose watuyoboye neza, byagenze neza, ntiwaza. Ntabwo bishoboka. Okay. Ntabwo bishoboka. Cyane gusa ngiye numvaga afite intego ziwe, ubu ngubu ni umuyobozi wa Dax, afite intumbero y'ibyo ashaka kugeraho. Izo ni ego ibyo bitwara Kiyovu Sport. Izo ni impamvu za Juvenal, sibyo? Ntabwo yaza kwikora imitwaro ya Kiyovu Sport. Icyo nagarukagaho ryari hagarikwa rya Ahmed kuba yatanga igitekerezo cy'uko bagarura Juvenal. Igisubizo kwari kumuhagarika cyangwa kwari kumubwira ko bidashoboka nk'ibyo uri kumbwira. No kumuhagarika ni ngombwa cyane ko yagiye, no kuvuga ngo yasuzuguye Kiyovu Sport Association ajya kwitabaza abandi. Ubundi siriho. None se ubu general ari he? Yarasezeye. Kandi se wari wasigaye se kandi mu nshingano zo ko ari we perezida. Yego. None se niba umuntu abona ko uwari ushoboye ari runaka kubivuga, erega abantu ntago ntitukajye twumva ko ibyo reka tubirekeye kuba tutavuga rumwe n'umuntu cyangwa kuba mutavuga rumwe n'umuntu byambuza ngiye kuba namubonaho ibyiza. Rero niba Minani Media mubonagaho ibyiza, ntabwo numvaga ko igisubizo ari ukumuhagarika, kuko ubu Kiyovu Sport nibwo yungutse cyangwa nibwo ihombye. Ntacyo, reka tube tubiretse tubirekere abafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport. Ubuyobozi bwayo buriho muri iyi minsi nibwo bwafashe icyemezo cyo guhagarika Minani Ahmed nk'umuvugizi w'abafana. Yego. Ku rwego rw'igihugu. Reka rero twambuke tujye i Burayi, karagaciyemo niko iryo tangazo twari twibagiye kuri bagezaho. Reka karagaciyemo, reka twambuke tujye i Burayi nta kindi cyavugwaga, ni imikino ya English Football League yakomezaga ku mugoroba. Ikipe ya Liverpool yanganyije na Fulham, itisanga Chelsea ku mukino wa nyuma, bivuze ngo
umukino wa nyuma English Football League Cup tuzabona ikipe ya Liverpool na Chelsea. nta bintu byo kuvuga kuri uyu mukino cyane ko uri umukino w'igitego kimwe kuri kimwe, igitego cyatsinzwe ku ruhande rwa Liverpool cyatsinzwe na Luis Diaz. Gusa ku rundi ruhande ikipe ya Barcelona yasezerewe muri Copa del Rey. Copa del Rey Barcelona yatashye. Copa del Rey twibutsa abantu ko na Real yari yasezerewe. Na Real yaragiye. Bivuze ngo ubu ngubu Copa del Rey hakomeje ikipe ya Mallorca. Mallorca nayo yaje gukuramo Girona. Yatsinze Girona ibitego 3-2. Na Atletico yari yakomeje ku munsi w'ejo bundi yari yatsinze nayo. Ndabona ahangaha Simeone Copa del Rey arayitwara. Kuko biragaragara ko aricyo gikombe nawe asigayemo afitemo imbaraga. Xavi Messi yiba muri Barcelona ikomeje kuba bikeya. Amahirwe yo kuba muri Barcelona agumye kuyoyoka. Amaze kuba makeya cyane ko ari gutakaza imikino gusa. Sizi uburyo atekereza yagiye gukora remplacement. Ubundi ku mugoroba yavanyemo Christensen ashyiramo umwana bavanye muri academy ari imyaka 16. Barca yatsinze. Bahita bayishyura gusa wabonye ko uyu mwataka wavuye muri equipe nationale ya Ghana Inak William yagezeho itatsinda igitego. Hari bwitozo n'umwe yakoze yagezeho itatsinda igitego. Ni Xavi ibi bintu ari gukora byabanje kuba ku mutoza wa Arsenal nawe umutoza wa Arsenal Mikel Arteta nawe yatangiye akora nk'ibi bintu Xavi ari gukora ariko yahise agaruka vuba asubiza ibintu ku murongo. Ni Xavi nawe uri kujya atakaza imbona imyaka 2 amaze hari yagumye kuba yaramaze kutwereka urwego yamaze kutwereka urwego ariho. No kuvuga urwego ariho ntabwo ari urwego rwa Barcelona akwiye kwirukanwa akagenda bagashaka umutoza muzima. Gusa nubwo Barcelona ni mu bihe by'ubukene ntabwo nibyo bitumye Xavi ari hari cyangwa se ubundi imyitwarire ya Xavi iri guterwa n'imyitwarire ya Barcelona mu mufuka. Oya Xavi ntabwo afite abakinnyi babi. Ntabwo afite abakinnyi babi. Afite umuzamu muzima, afite mediane nzima, afite defense nzima. Imitoreze n'imipangire ya equipe muri rusange nicyo kintu cyabaye kibazo. Niba rero byo kuri ya final ya Copa Super Coupe ya Espagne. Ancelotti yarabize. Arabiye aravuga ati Vinicius akubwira Vinicius anyure ku ruhande reka mbuza na se n'unyura hagati ku buryo arabara kugira uruhande rwa Giroud. Bivuze ngo uramutoza gusoma umukino ntabwo bijya bimworohera cyane ko agiye kumera nk'uyu wa Manchester United y'umutsinzi igitego biba birangiye ahita tumutwe. Nibyo rero byarayibaye mu mikino yarayibaye hirya no hino ku mugabane w'Uburayi. Hari indi match rero yari y'ikirarane yabaye mu gihugu cy'Ubudage yahuje Bayern Munchen na Union Berlin. Yaje kurangira igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Rafael Guerrero ku ruhande rwa Bayern. Gusaje kongera kugaragaramo ubushyamirane bwa Leroy Sané. Yasunitse umutoza wa Union Berlin nyuma yuko yagiye kuregura Ani umutoza wa Union Berlin asa n'usumbika umupira ku ruhande. Salah arakara cyane aramusunika. Abantu bahise batangira kuvuga ngo bagarure Sadio Mane Amudi. Nibyo nawe makuru yavugwaga. Hanyuma muri transfer yaravuga iki ku mugabane w'Uburayi? Transfer kubijyanye na Calvin Phillips yamaze kwerekeza muri West Ham byabaye Dani yabaye nk'indizanyo muri West Ham avuye muri Man City gusa mu gihe ku rundi ruhande Leverkusen kubera imvune ya Boniface bazanye umwataka watakiraga ikipe ya Real Betis bita Broja Iglesias. Iglesias yamaze kugera muri Bayer Leverkusen iri gushaka igikombe cya shampiyona ntabwo ishaka kugitakaza. Bamutiza amezi 6 ubwo uruvano no kubafasha gutwara shampiyona cya shampiyona. Kubafasha phase retour yose ikarangira nawe naramuka atagize imvune dore nta wamenye ibyo bakinnyi. Reka dusoreza aha rero, dushimira abari badukurikiye, ngushimire nawe kuba wabanye natwe uyu munsi. Yego dushimire n'uwari udufashije ku buhanga bw'ibyuma ubundi mugire amahoro y'Imana.